ngarang dagi hona chathagiba Bharat ki budget session ngasi Bharat ki finance minister su oiriba Nirmala Sitaramna budget presentation tawkre chahi asigi akoigi loirakpada 2024 da Lok Sabha gi mikhal leibana chahi asigi oiba aroiba budget anma oina ngasi gi budget asi adumaina pass tawuni haina khanari priority asi budget asigi maruina thamlibasi inclusive development akoigi punna chawkhatminaba aduga reaching the last mile akoigi khungang dagi kachin koya yona pulap yona chawkhatminabagi akoigi thongdang si lominaba infrastructure amadi tongan ba hiram singda invest tawduna akoigi chawkhat thorangi thabuk lokhatpa aduga potential areas singsi akoigi thijin khotun ba masida phagatnaba hotnaba aduga marugaina green growth haibadi akoigi forest kumba sidagi sinaba yaba product sing kari lay aduga akoigi kanogi farming activities se kankal anabagi mongda akoigi side priority piraga aduga youth power su semnanaba aduga loinana financial sector singda henna priority thamba aduga budget amani haina akoigi finance minister Nirmala Sitaram gi magi speech da adumaina ngasigi mana budget thamba aduda adumaina paudam ki ngasigi budget asigi matangda khanane nanabagi damakta All India Radio Imphal gi studio da lingsin biduna leviriba si Professor Ketrimeum Jhaljit Singh economist ni Manipur University da aduga Professor MC Arun Manipur University ozani bu taramna ukchari thagachari ahambada aina ahambada lakchaningi si Professor Ketrimeum Jhaljit Singh da ozada lakchage oza ngasi si Bharat ki finance minister Nirmala Sitaramna present tawkiba budget si karmaina karamba mawongda yengba yai hado hambogi na oina samlapu ina summary oina kita thambiyo ngasi gi present tawkiba budget si koi overall hek ahambata mayam ki mochu yamna growth oriented budget ni haina hainari tasengmadi akogi Indian economy ji hujik lairiba world ki situation ji da one of the bright spots akogi world ki institution world ki atai mayam na su all over the world akogi chai ani covid ki chai thengna economy jing ji pura hatu roba matungda India gi oinati at least covid ki problem ji da iti fully recovered tawrena claim tawri aduga atai economy jingdi developed economies or fast developing economies jingiti mathangi chahi khara jida moigi economy gi fivam ji yamna bleak oina unari haidi in effect haiba khoiga advanced countries developed countries jingdi laiba chahi khara jida di moji recessionary gi mongda haidi moigi economy size string torokpa haidi demand karikra lerekta badagiti moigi production karikra da su yam strike torokpa kholakpa adugumba mayam ama kano tori adugumba mayam dugi marakta India gi oinati positive growth aduga hujiki haidi mathangi chahi da bokta akhogi financial institution mayamna jo project orje at least India will be able to attain a growth rate of 6 to 6.8 haina hairi aduga 6 to 6.8 haibasida salomna haibada 6.5 hairagasu akoigi chief economic advisor na haigibata 6 to 6.8 range pirimina 6.5 tagi tabachina khare more likely than going above 6.5 haina mana thamme adubu sigi rate si atai economic yingnorgati yamna wangabani aduna even our honorable prime minister sort of says that the world is looking towards what kind of budget India is going to present basically because India ji hujik ki economic scenario the political crisis karka leriba marak sita khara bright spot nena akoida natana atai mapangi minasu unariena
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯝꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯇꯛꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯞ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯤꯆꯝꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯍꯪꯉꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯇꯩꯒ ꯌꯦꯡꯅꯔꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯂꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯦꯟ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯂꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯈꯣꯠꯀꯠꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯪꯉꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯥꯔꯖ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯀꯟꯖꯝꯁꯟ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯗꯕ ꯑꯐꯀꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯇꯒꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯨꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯄꯦꯁꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯠꯈꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯋꯦꯟ ꯗꯦꯌꯔ ꯀꯦꯄꯦꯁꯤꯇꯤ ꯑꯥꯔ ꯋꯦꯜ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯗꯦꯟ ꯗꯦ ꯋꯤꯜ ꯊꯤꯡꯛ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯒꯣꯌꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯁꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯦꯆꯤꯟꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯨꯁꯟꯅꯤꯡꯉꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯨ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯑꯔꯨꯟꯗꯁꯨ ꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯟ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯕꯤꯂꯣ ꯄꯣꯕꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯦꯌꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯗ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯞ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯞꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯌꯦꯁ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯎꯏ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ 5ꯁꯨꯕ ꯕꯖꯦꯠꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪꯕꯨ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕꯗꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯋꯤꯠ ꯑꯦ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ inclusive development 하이버시다 그노시 에코기 이나카라 쿤버싱수 아데기 카라 middle class 기 아두가 양나 까헨나 marginalize tawraba 양나 그노 tawba poching asima aduga atopa kano mana reaching the last mile no huji haibigriba hena lapthokraba border area da leba mi singa sa machida tongan ba village mayam ama lady even Manipur gi border area sida kun yankai bumpu hena lady so aina India gi northern portion da lady ba kaidoriba sigi last mile si hoba ikoina development se kamaina yohan ba yagadagi aduga governance se kamaina yohan ba yagadagi haibigi ama aduga India se mi masing tamna yamba masigi manungda kwaidagi achoba changkama oiriba missing de yengba taragadi youth force asini makoigi youth ki quality sa kamaine hengalan gadagi haibegi vision nama aduga class wise in yengam tamda mathaki masing di pangyam yamda ba ruling class ki upper class ki pot ama middle class kai han yamba aduga marginal class and lower class haraga khangnariba masi yamba aduna budget se semba matamda middle class ta ngakta focus tawraga na upper class ki nataraga na corporate sector gi poche kairakadabani na si balance over sa yamna luba ayamba matamda yamna hena kai hena chawbe India gumba dadi mase yamna lui middle class ta yenguraga na upper class ki nataraga corporate sector gi ojana capital led kano sa development masida amukai ba aduga maduda hena focus pi raga na middle class amadi lower class madu yam ka hena sokwa aduna kano sa inclusive development ki perspective sidagi aina yengjabada kano sa anowa kano scheme khara hodokna ba maruaina particularly vulnerable tribal groups haidana masigi group sigi manungda Manipur dagi tribe ma yawi maram si adugi group tugi manungda yawani hana tribal welfare gi tribal sub plan gi leirami be scheme si dagi hena focus tawraga hana kaino tawrami ba vulnerable tribal groups masi da leiramba si masi anu be scheme mama mu hapjalaga makoi se kamaina hena changalapa yani maruaina sanitation da dagi safe water gi kari gi safe housing gi kari gi pocha masi pina naba toba aduna tribal world sigi manung da su India da leiriba hojik le India da leiriba tribal world sigi manung sida pocha aikoina hena ka khalapa ngamdraba Panyamna corner su kakalapa je karaida no ma heta for one reason or another kakalapangam da group ama aduga khachitang takhatpa ama aduga henna kakhatpa tribal groups mayam ama lady haibati national level da compete tawbangam ba tribal akoina hojik adum tribal ne ne dikoba aduga tribal gi kaino sa saplan sigi manung da su kakalapangam drawa kaino sa atopa maram amana draga maram amana kakalapangam drawa tribal singa sa anman da leibi yai amada leibi yai makoi singa sa kakalana honabagi pot ama sangi madugi damata anoba scheme mama puthokpagi damakta tawri then atopa amana aikogi isolated village singa asida maru ina makoigi road connectivity gi makoigi leiriba mi singa dugi punsidu magi kaino samjamna lambi phawra sakki haiba natabada makoigi border area de leiriba mi singa dugi quality amadi entire kaino sa nation gi economy du de kamaini integrate tawrakani haiba gi pot ama masigi kaino sida reaching the last mile haiba sigi broad kaino sigi manungda aikoina northeastern India sida
kaino anova kaino sa prime minister gi development initiative for northeast haina haibasida under 1500 crores masi yarmak tor ga thamme aduga masina kaino se koi infrastructure gi amadi atai developmental kaino sa indicators singa se masida paisa thadana ba madusu ekoi northeast council gi through the thadani haibagi port amal leidi aduga atopa amana youth powers masigi youth sida hauji class ka youth ka ani se punjannaraga yengba ama aduga youth na te yengba sida akoi gi India si na China ga India ga canary mi masingi canary sa youth na India ne hena masing yamba aduga China da na all age ne hena masing yamba aduga wadi India na mi masing yamba sa missing sim capital oina social capital oina political capital oina natraga developmental kaino ma engine namo ina season da ge hairadi youth ki quality si hongan ba masangi aduna youth ki quality si hongan na bagi damata anuba ptv gi isel si ga sana ba yana ba robotic science ki ai gi kari gi field si da amati atopa kaino area karaga aikoi gi missing sa aikoi gi nasing si sengwet ba masangi madugi pochima ngasigi budget si da khaji ti reflect to mar ukathanawza youth ki potugi chawkhananabagi se medical college chamaga yankai teret leibasida nursing kano hapaga hena hengatnanabagi kano provision kharasu dum ngasai ngangbada yauki aduga loina na akoigi oza masing yamna lobagi wafamsu adum yawi tawbadabu youth haibasida primary gi thakti kalaga youth oiba yadabadina primary gi thakta akoigi potse sengattragadi youth ki potu madu gap yam chawna legadabina adai area duda ngasi gi budget sida akoigi ngasai ngangbi ki space tuda primary gi potsi gi wafamsi yaw dugum tawbraina kanjai oza masi yawdena khanbibra yawena khanbibra masiki kano se wafam sida kaina ani thong yengba yai ayamba ngasigi finance minister na thamkliba pochida new scheme sing new vision sing si thamaga hanagi routine loiba poching asina kano da adum taken for granted da adum masi koidi akoi adum tawrani haibigi pot ama aduna health ka education ga maruina education ki pochida so hanagi lerami ba budget chidagi yamna quantum jump amade koi uti adubu madugi poche aduga new education policy gi laiba kholiba pot mayam singa se yenga kanda aikoina budget chida quantum jump ma lakadra haino uramba to madumakti lakte adubu aikoina yengba yari se atai sector da su kaino se nga sagi species da hana gi normal weba pot singa sina dum kalaga sakhiba aduga di adum tawd leirani aduga anu scheme anu vision anu program singse sini haina thambagi mawong ama oina wi magi nature of the species to gi wani adugi anu scheme singda green growth ka hairiba si akogi quality of life siga yamna mari leina ba kan infrastructure ngakta natraga capital adu adagi wanga natabita mi gi punsi se ahongba ma pirak na ba honaba matam sida alternative kanosi yengak na ba honaba alternative fertilizer kanona anu scheme ama oina incentive ama hodo agani ga na hairiba anu hodo pasida na hana fact focus piba kanone space oina yenga matam dati aduna pm pranam ka harisi anu scheme ama hogani adagi anu plan mayam ama kanose ekoi recycle dong na ba pochai singse recycle dong na ba gi circular economy gi form da langna ba lakna bagi damakta di new plan ama 500 new plants tawni ka hairiba asimaina aikoina adu tarwoi di whole society sida kanose irrespective of class irrespective of tribe whole society se masi kamaina aikogi every single citizen sa masi kamaina sabkhut han gadage
madu saukhatnaba hotnaba matamsida aikhoida kainose aduga saukhatpadusu adum tung koina chatpa yaba mongda kamai thamgadage haibase masini manage goal of the speech to the goal of the magi budget amerikal ga hairibase masi poraknaba hotnaba matamda khudingmak si saukhatlanaba honaba matamda anouba kari input changi bage haibado adugi anouba du de hana more focus pi aduga madugi adwai du tani khara kaino tawri basa India pumbadagi oza Jhaljit laksage India pumbadagi ngasigi budget speech appreciate tawdaba akogi kanglupsi irei leite adubu critics so dum yawdabadi natte sum yengba matamda ngasaigi farmers ki area saukhatnaba scheme mayam amadi seme magi package mayam ama semdana khotpagi mami si yam chaungna tagi haijariba yam kuna panjadragasu farmer gi kenosi saukhatnabadi yam yawre haijaba tare adubu masida chithaba makhakti inflation gi wafum si panpanda akoigi plus issue oreba petroleum products sigi wafum sina ipan pandam sina maram oraga farmers sigi package mena pitarasu ngasagi madugi machak oriba petroleum gumba natragana price hike toba inflation rate hike pasigumbagi matang da pandabsina anisi contradictory oi ka haibagi comment so dum tadabji natte ozagi mot kari libi masida ngasigi budget to da akogi agriculture sector da akogi anouba artificial intelligence adagi yamna new technology ekra pusalaga hujiki modernization in the digital form aduga digital form gi help lauraga koi farmers they will be able to access more improved inputs adugumagi pot mayam ama fajana yaure adutagi atopa mana koi ujika haijari ba koi gi green economy guys is not really to do with koi gi agriculture sector gi one te koi green economy ajiti koi gi energy sector renewable sector kai pollution kai mayam tholai base sidabu handa hanba less carbon intensive kind of economy natraga khoina energy se 5 units of energy puthona bo honna bada how much of carbons you are producing aduna for every unit of energy you are producing you should be producing less amount of carbon whereas India is trying to position itself as one of the leaders out of the developing countries when we talk about how to combat climate change. Mamang da developed countries kariga climate change ki matang da negotiation tawgo khopata there was that concept about this problem has to be seen according to the ability of each of the countries. Adi sigi problems ayambati developed countries na mogi economic activities tawgi khokiba mogi consumption pattern etc mogi lifestyle kadagi tholok khiba ngaktani huji India China Brazil which are large economies so in fact in future these economies will be producing much more carbon than what the developed countries are doing if the trend remains like this. Of course I marak apta thachage ye chabade ti ozagi yam explanation do yam phajana elaborately tawbi India gi mangiba mangkarino adagi akoigi sidai sida climate change sida akoigi role si karino haibagi keno do panbi habani aina kitang swai sida kitang khangjaningi sina akoigi farmers singi akoigi lairiba singsigi package di ma ma thambiraga madugi main thawai oigadoriba madugi pot singdubu enhance togadoriba main noina madugi thawai oigadoriba akoigi petroleum product natragana price hike ki inflation gi matang sigi area se swaida panbasi aina koina taja hogdabanara panbiragadi adai area adu kitang sangko tak pi hajaban kaino ne sa suji ka haiba sona haibiriba admaina id akoigi atai samajwadi party gi kaino ka jo point out tore id nang agriculture kai maramda crisis hoiba kholiba deiti mogi doubling the income of farmers kraji adum every now and then huzki saga paiba kangbu atuna moina dum khoi attempts ya dunni khotni auga we are yamna thuna adugi potu jatum koi phangani khotkani na jatum haibiri ko adaiti mamang gita khoi farmers bill karika ta wata mogi main demand di khoi
MSP ama fix tawbi khopi aido aduna huji haiba noina agriculture sector yamna phagalani khogalani gai tu sigi main oiba features haide khogi farmers in demand to khobaji ti ta sut out tare haina admaina su khogi section amana dum point out tore aduna post ya dum yang kanna haidi huji haibi gi bad maina chokadaba laiti id akhoi farmer amagi mogi input cost yamna maru ina changiba akhoi petroleum karikra gi pot tu ti my price karga jatum yamna adum eta wang right renko id of course id sigi poche adum akhoi out of control ne na tum hai samana Ukraine gi war tholo pokole padagi adagi aduna akhoi worldwide ki world market petroleum masagi mamal hengalaktana akhoi jadugi tu kara subsidy pira bauta we are not able to id yamena akhoi mamal du chingthar pangam de khote aduna adugumba pote adam moichu admit tawi ka okay yam ngai joja ozaron damung laksa ningi si well handiki budget sigi yam nungai ba yamna appreciate to part am gakti akhoi gi tax si akhoi gi working class people sing gi tax si handabagi wafam ma yawi masina akhoi gi khara mana hai tax handabagi maram tongkhai ba magi opinion experts in the p gi ba akhoi dum hek budget loi bu pina gi ba ma matai adubu ozagi su expert moina tax is sina akhoi gi working class people have the government gi thabak toriba na ta corporate thabak toriba some sigi class of people sida kayam kanaba pigadori habisi mata go kitang kan andaki income tax ki kanosa cut si aduga magi taxable income ki slab hengalak pasa masi makti yamna kuirabani masi mathau tar pasa maramdi ngasai happy free inflation gi pot leiri ma leiri aduga maruina salary class ta 6 pay commission gi 7 pay commission gi pot la aga tax regime dutana panghong hong damni na paisa se na khutiyet na piraga oina mu loki bagi mowong ama asum lakpani adubo andak income tax ki khara direct tax ki penosida kitang ahung ama lakpa masi ki pochina khajikti ekana mayam sida maruina salaried class ta masi yana sor hondo kadaba amadi makoina kuina pamak pot amadi leini masi ki pot amana kanosa oja Jhaljit sin bi ado aina yengjabada mi singa sida tax thidokna mi da kitang paisa se lehuragadi masada paisa se khara hena pairagadi magi purchasing capacity to helpanina disposable income disposable income du hengalpanina poche leibegi sang kari kara lakani aduna entire economy du da magi circulation of money se khara toina la di section khudimakta sector khudimakta kanaba phangni haibegi pot ni aduna middle class ki maruina salaried class ki mi da su kitang sordi hondo as well as equity India ki post covid ta huji pudi mana kano se curve tawre di hai aduga curve tawra matungda khangkap kap khlan ge na huji kapi besi de ki hena kap ke haira di salary class ki mi sing si da khare hena disposable income sa masi hengalan besi su changye na okay yam ngai ji oza ji tam lak chige oza huji ki salaried class middle class ki pochi di khara hojiki ozana haibi gudu mongne akoi keno sida kapkhatna bagi yam chawba reasonable yam oi haibu made hare aduga masigi tax deduction torok pasina higher class multimillionaire oriba multinational companies singi oriba makhoi da sida laktori si sigi matang da oza matek tang phubi matam si ai le tram kaidone anouba tax regime jina di yamna upper bracket ta legiba income di kangbu dadi china di effect later right ka aduga taseng badi hana panjagi ba koi Indian economy ki ati economy ki yungroga koi film phariji basically domestic demand driven plus capital expenditure na illin haijagi bata aduna sigi domestic demand haiba potse siji yamna maru oiba koi economy ji in bagi saruk amaneba aduna mayamna hainaramisisu sigi elements si khara phagalan ge haibo oragati
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯣꯋꯔ ꯏꯟꯀꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯔꯤꯖꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗꯒ ꯇꯦꯛꯁ ꯔꯤꯂꯤꯐꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯦ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯅꯦꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯚꯤꯖꯅꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯖꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ